parang yo punami to kasi hopi ima angmuna bona tulang bona nyari hula-hula nama hamarangi dohok hutasoi ima diulaon ada nagok sare batu ini lainami apa didigyo jenang pe amang baru Gak ada. isong sikapnya me lamar lu dalam datang yang ngami punya bata adong bolang disong dibuat angka tulang muna nang pasangan nami tu hamuna saluhna aka yang nak nami marhidaina amang baru ala rong dibuat tamu disong 1000 euro asal asal kami jo na hopak na orang nami dihami hula-hula muna Gak ada tuh, gak ada. dihamuna para musik ngami di dongnya tua-tua asa saya cuma mula-mula saya cuma yo aliran sida do 1000 euro jadi dia pernah musik kami di dongnya tua-tua saya cuma mula-mula saya cuma mula topa asa baik mah kodang mula-mula laos baru mah tu kodang sopa oleh tema dihamuna permusik kami asal dia panggabian dia ma nang parhorasan pilintan ilaw sadarion nang pasahan torpor spirit kami tu yang akon kami lima marga siloping dohok marga hutasoi dohok sumira kauduran badamang ma godang liati basa-basa na poras pindah kami asa berikan to hato pining tonggiman to hato tunggu dihamuna saluhutna diamang purnami asa prima pokki bal mapasalonan prima to dimuna nasa suhuton tujuan nyarion nuju mantongan angka pamamuan saat soju saat manampotayan pesantan terus pintu hamuna saluhutna mamporulami tujuan nyarion tujuan nyarion poros mahamuna jala gabian pesan kami mah tong didoli kasoi ayo rohani semula-mula nama hamarangi rumah basah akan burung keningan boras pin soal kepini mendengar lugu kami yang naga untuk kita naga di batang saya merludu dari kamu maka saya meroha merludu dari kamu habis
berlibu ng hagawin. Tapos dito lang namin na berlibu. Sa loob natin na sa hagawin na berlibu. Borangnya kung di mainilog sa bawang, ibas-bas naman itong kagama yung magkagalang dihuni sa yun ba yung nakakapasangawan. So, ay na sa namin. Bila sinawanan di patuwa minek ko. Di na pa sa atong ulos. Si Toro Prak Rahami itu pinompang minek ko. Dan ayaw ilo tutuan ni. Asa tayo majuang partisiyanan. Kalau lihat ya, Oh, itu lah. waktu dus miruhanta, pasatong namin matotong ulus panyari siap bona tulang, Orang tulang. bona nyari, Bonanyari. hula nama lagi lubat keruan, mengikuman mamuse tuang kido di huta soi. Ganon tulang. Jadi hobat terus miruhanta, ala tunggu dipanggil hamu, Ganon tulang. siap bona tulang, bona nyari, do hula naposo. Dihita sa tabareli, asa mga
hula-hula ng kamaranggi. Mangalusi kayo luman na dadadok manulang asa masuk huta soy kata soli menarak kuda karaja namin. Nunga Ang parusin namin. Hari na babansan hula-hula ng marang-marangi. Lapas at pagulos to amang buro na yun. Bahay mga musik na sa mga musik. Itu lulus sekali deh. Jadi mau terus perasaan lulus nama maranggi. Kupang ibu kami nak ibu tangan ini berdeus nanti. Di mana kesehatan ini lulus nama maranggi. Aku harus potong sini. Saya dah tutup nilai kon. Baru saya dah potong nang toko. Tong masuk ni pada dalam sekarang aku. gawe ka. Jadi Asa tugas ruang namin kami pata ya Panginoon namin sa apa sebagai jalur itu pernyataan mengurung namin ang kalian namin iso bayan kamu sih no patusi. Nah, jadi sehari pas hatang mahita naman baru solo mati. Sesungguhnya tulang, bona nyari, hula-hula naman maranggi lu keturuan, do hula-hula naman maranggi de beben, do puta soy. gawe. Ada di mahamuna. Jadi macam lulus Kami itu apa pun kami di so. Berdama musim obat tusi. Di amang borunami di bekasin senerion bisoto kami saluhukna hong ni hula-hula muna ima dinabasator ulus panyari
asal dia matong tujuan narion hinorhon ni tangyang ni hami sa luhuk na bulang-bulang muna diar matong dari tujulu diar ma dari tujae dari muna dibudian ni amang korunamion Ya itu. asal kalau sama ni beurus na muter pasahan nami mengulus ibadat mengulus ibadat mai dihamuna sa luhuk na pinopar ni amang korunamion asal dohon masuk hata ni si tua-tua asa banyaran na mulat mai hatubur ni tubur-tua kemudian yang akor namion dalam atau turma gorang nama tua sahat sahat tua sahat masulu sahat mati hotel dua saat kami urus panari do urus horong apa di tiko tujuan naro di hamuna na saya huton sahat mahamuna horas jalan dari Hari nami doon di hula-hula na marhamaranggi si Hobbit. Raja nami nunga lam martabata las nirohanami di bawah kamulo harbu bir tuhami mamawal persatuan nami asa dohona masuk di daun ni tua pir harato pining momos harato togu pir mato di maligin di bawah para munaon horas ton di matogu tak kolangi raja nami di pasal tamu dodo ulo serbang marhite pasu-pasu marhite pasu-pasu mutu tuhame kapo parang niya mangdoro munaon di pasal tamu dodo serbang akar raja nami itu sotar do kami do manang nadia so gada holang madok mau lihat asal orang nami masuk niro ni tua bago na marhalto ma negata di robean oras mahami sa luhut magkabere muna do papumuna na majaro marlipa gada ma di rajain na mga lehan raja nami